از هم کونم هم نومه هم جدیروکه تیم هم مازوانیا دیروکه دکم چندی دلشکستی بم او چند برخودیرم جی دناف چاردورا خوده روژا ایرو جیان دکم از هم گند ایلحا کونارم هم باجار نوجن باتمانم اف باجار هر چقاس باجارک نو بجی کوناریا در دورا خل خوجواندیه کورو دیواره وی یه وان سالایه لی جیانا وی وک دیروکا کردستانیه ایلح وی تایبتمندیا خواه دهیلا خوارن و خوارنگه هادجی نشانی مدده مگو ام دو بینا خوارنه کتن ام هاتن شار ایلحه یعنی باتمان باجارکی نکونه لی بله هر وها خوارنه وی نافدار هنه خوارن ویدر خوشته چیکرن ام جیل سبر خوارنگه هکی نافدارن امی خوارنین خوش بین سر اکرانین و هر وها به هستای خوره امی خوارنا جی چیکن اف در کودره اف در چومچه لباتمان خوارنگه هکی نافداره نتنی الباتمانی جی هر وها لگلک دورا جی تیناسین ام جی ایرو بنا میوان وان کام بنیرن خوارنگه ها چومچه و چوا مازوانی هم بکن صابون مالی آبا سچار. امنها قدیه رستورانتی که عبدالرحمن نه ما سپاس کنش با کو ما قبول کرد. مالی آبا سچارات. من نبود دنگی و بیست چومچه کتوشکیت پرسید بیشن بحثا چومچه دکن امجی هات مگو که ام بنیرن چومچه چیه چتشته قارنیوی چنه چوا چه دکن مگو ام و ناس بکن جبوی کی موارد حدسیز کرد ام هاتن بودن سام سپاس کندی ساج بوه که عبدالرحمن کاتو بحثا و خوارنگه هیب کجمره چون چه جبرچی قناف داره سرچاوراتن افکار کاری می بابری خوش کنه اما چند ساله اون وی کاری دکن؟ مینام میدم بجه 9 سالیه 9 سالی 10 سالی پیرام ریشی دانه اف چون چشکنگی و هیا چند سالیه؟ سالا 1806 86 من 4 حبه وار بردرا اف 31 ساله اف در هیا 31 ساله اما ویژه جوان خوارنگه یه الباتمان یک کونار یک جوانه اف در همین چی اما سکیم دعو جی معبود چارش کیفنا بری جی هم شخینی بیداری طبعا ایجا دما باتمان مگو باجاره که نکمه یعنی دیروکاوی 5-6 سال آنجا خیه و باجاری نزیده کمنه لیبلی خوارنی خوش لیدریتی نچی کرن اوش کدریتی چه بیشتر هنگ آنی استاد در وهاتن امچونه در وها اوسال نبا هبدو کتیشته یعنی جبر کو زیدش در و کس هات نویدره هر کسی و جی کی گرتیه و خوارنی هر کسی تبلیغ هف بویه آنی هر سال بیشتر امچی چونه در واش خورینه مثلا وقتی جانم دیگرن ام جین دیروکی دبینن خوارنیوان جی وسا کevin هنه و نافدار هنه مثلا چی مردینید بین فلان خوارن هی آمدی دی سوسا اما افدر جبر کو ندیروکی یعنی وقت باجار ندیروکیه لی خوارنی خوشتینه چیکرن و همه بیشش هر دوری خوارنه کاتیه لور بویه خوارنی باتمان راسته یعنی مثلا افدر کو ترکیه پترولی او کو یعنی اینجا مثلا ماردینی جهات نفری یعنی ماردینی جهت نفری سرتی جهات شناق جهت دیاربکر جهت بیتلیسی هنه وانی هنه تن Karadeniz'e maat neferi mesela faleme Karadeniz'i هیچ آن قلبی اوکیوانه. بله. اجبار نافچه جهات نه. نوساتی بیشتر کوی زده تنه. بله. ماتمان نیه yani مات نبری دیت yani کپیش بود yani صادی اشترا بجم نوت کپیش کام کاتف کپیش. Evet. Gund bu yani. Tabii. Gund bu hedi bu bacara ki mazır. Batman bacara ki bir de İhsan Batman jip keratine yani yenilikçi yani
شنو حسك تشتي نوجد براسته يعني الجورا قبضة والجورا نفسه بطمني باشد بقول بله ام زیده دريج ناكن ام تخوازن ام خوارنا ببینن سرچاوه. هر وها کا و هستای مجمره چی چی کن ام تخوازن وانا ببینن جبو یکی ام هدی هرن جی خوارن تینا آماده کرن و تینا چی کرن هر وها هم چی کرنان و هم جی تزگاهی ده ام تخوازن ببینن و ام تمامان جی بنیرن ناوی وی خوارنگه هی چمچکی آنگو هسکیتی خودی رستوران دی دخوازم بیجن دلی مفره و هر وها هسکا مجی تجیه دبیجن بلا کس برچی رانه بجوی مالا خوارنی ما خواست ام لخوارنگه ها چم چه هنک بگرن لی ام چی ببینن اف در نلقن تیه تو دبیجی قی فابریقه بدهان کس لورده خبتن اف جی تایبتمندیک بالکشیه و خوارنگه هیه بله ام هاتن نها افدر وقت فابریقه شغله افدر چیه؟ جي دونرجيا دونر مثلا عشي افدر کو گوشتی و تیویدره و لیور اون حاضر البري حاضر كن مثلا عشي البري يمك هذا ابدو سحب دونرجينا ام نها گوشت كباب شي كباب افونش قصاب گوشتی خاطینن مش قصب والفيدري وكلاشتينن والليفر كارتشت البري كارتشتي حاضر البري حاضر گوشت جهک تایبت دیگر الوی رستوران دی هما بیجن تواهی خوارنا به گوشت چیده به دما گوشت قصاب هات لوی دورا وک قصاب خانه تفجناف هفتین درخستن و جبو هر خوارنی تی دابش کرن تی گوتن دناف خوارنین کلو چوم چتین چکرن ده دونر جهکی خوی تایبت هیه دما ام دبن شاهدی چکرنا دونره ام حق ددن وان پسنداینا نها ام هاتن بر تزگاه دونری استای ما البامه ناوی چی بود؟ نامم انور انور استا دونرا چون چی کون چی دیکن خوشیایی دی چی ده اون کاری سری ده بحث کی گوشته چیه و اون چوا چی دیکن چوا حاضر دیکن مشت مشانی خورات کارم وی بیجن ملت میدر و کورن باتمانی گرکی حتی نین چمچه yemek yeme و دونر ama نخون وقتی کارم برای زانم کی و کی مایکی تو علاوه اجی ویو پاوری دمه o taybeti goşteme goşte golkayı goşte golkayı goşte hayvani bölgemene o rasti tabii ki ustadı ceza önemli rasti millete mecizabce memnunum yani her şey ki am nişan bidin goşteme goşt giderale goşte golkayı tabii ki ustadı ceza önemli afçiye hem bir jbonako goşt ev dam sınırı nabe damarı nabe bitakın o براستی جوته کو تربیه بدی تربیه işlemiş nave nava goş bir ko tamam teker nave evji tişteki mühime rast yani zar mühime cep vi çakuçi un le dedin tabi hem bir kaçeki tçaç layık bu işi dibine goş ama bir tabi sınıra safid ve sınırı tab takın oş tercih ve pişti tejekir tab çakuçe leda un çitkin paşi eme paşi terbiye bugün ondan sonra mebamin dolabı roşki dinlendirmiştik project mine yani ha roşki geri dinlenmiş ve terbiye böyle terbiye bu kişine o terbiye ona şimdi tabii ki ne ki abi geri terbiye bu kişine ama roşki damen dolabı soğuk havayı dinlendirmiştik doktor roşki şişe kutkan semtra roji heder tkanjori roş ki ustad mine project jit şişler mine ver en az roş terbiye de mine droş ha işte ve hem der tkanjori o andi müşteriye khura misafiriye khura yani çet kındın ona evci gelek جيب انا مستاي ما يجيش مرة بعسكر وك مودي يعني نشانه واجب بدن براستي خشيا دونرا تشونشي جويتي اماكي جران هي بساعات الفيدري هم جي دكن وهم بشاكوشي لي ددن وهم تربيه دكن دو روجات تربيه ددمينه جبرويه كي كاركي جرانه كاركي زحمته
و خوشیا ویش جوی دریت ام بیژن اوقا زحمتی پشتی دو روزا اف دونرا کوهاتی آماده کردن تی سر تزگاهی و بر آگر ایت پجه حاضر آماده اش بکو به مشتریاره به پیشکش کردن و هستای من با ما دیسا گلک زحمتی و کشانج بو حاضر کردن راسته افترا چند کسات که؟ افترا 400 کسید که افترا 400 کسید روزه اون چند حب جوی در دخل؟ ام روزه ده حب سه حب در دخل ام سپاس دکن جبو گلک سپاس تماشاوان این هیجا و کیما گوت دونرا خوشیا دونرا چون چه منشانی ودا نها ایدی حاضر بر آگریه ایدی به هور کرن وش مشتریاره به پیشکش کرن نهاجم بالا خبدنی دا کلوی رستوران دی و کیدن چه خوارنتین چه کرن هستای ما رمضان یک به یک جمره ده هجمره رمضان استا ام سپاس کن جبو کداوه گلک خوارنی خوش و چه کرنه اون چه وقت دست بید کن خوارنا در تخن؟ ام شفاخی ساعت ششاتی ششی صبح ام تین مطبخی ام گوشتی وقتی بیداوینه سراغیر زبزه وقتی بیهود دکن مازبی وقتی حاضر دکن دور ساعت نهونی با yemek tef hazire nehuni ba jem tebi davejne dezge ondan sonra servise me saat boğazda başlamıştık zikra siyah xalazdı be pişti siyahı yemek tef xalazdın ondan sonra mücarek edi çetkin davejne dezge kine farnin gelek hoş ve çekirne yani farın çine tarinek bahsavun şekli mücarek bejin dana et yani süt danası ya kavurmaya. Yani kavurma mecbur hocam secara bir çetkin ticara, secara çetkin flaske. Diyeceğim hocam ticara çetkin. Pariki tücem günaviye, pariki tüce. Evinaji zebzeli talaş kebap emjeret beşi. Yani evci zebze yemeği. Gerek insana ne mesela farna zebze yemeği hastıkın. Evci zebze yemeği. Evinaji domates tavaya. Domates tavayı fırına da çetme. Yani davi ne fırına da çetme. Evi goşte berxaya, jeren bejin, navi Ankara tavan bejin, navi nesel pilav, eli beri ne güveç tettiğinin bir avi dinemiştir ya. Bu evin acı zaten ismini ağır. Evi ya hünkar beğendiyem jeret bejin, hünkar beğendi bedeli em hakiye bir ticaret etken. Genelevi jine kutene bedeli zabje hızdıkın, ağırlık em tebdine cina. Bu ne hacı kuzu tandır emciret bece. O goşte berxaya, goşte berxajı o fırına da çetme. Fırına da çetme. Çend saat pişir? Yani nezkat 3 saat, 4 saat, 3 saat devam tükemedi. Evci perde pilav ve emeşxo çekirne ve nişani kemaşavan yapıcı dedin. Yani gelek xarın der. Roje tahminen dedin emciret bejin aşçı yemeği. Yani aşçı yemeği Belki aşçı yemek çedike müşteri özellikle sıcak hoş ben müşteri izleyip demem ben evi aşçı yemeği hem bir evi dine var. Hem spas sağ olun. Böyle gramey ve restoranda navdar ve devam bike emin ha gave kidiş vere xarne ki xoşçik. هر چقدر خوارنین کو به ایل حیتین ناس کرن کم منجی آشپیجن و باجاری هر خوارنی خوش چید کن. جبر ویه که آشپیجن نافدار جباتمان درکتنه و خوارنین و دیاری لتباهی جیهانی دنگ دایه.
xwarina sereke ku em ê îro nîşanî we bidin. Ev xwarin jî birinca bi goşt ya nava hevîrê de ye. Bi navê wî yê tê zanîn perde pîlav. Belê gera mêl xwaringeha çimçe berdewam dike me gelek tişta nîşanê we da lê belê niha xwarinekî sereke li vir em ê ji were çêkin jê re dibêjin perde pîlav yanî birinca bi goştê nava hevîrê de xwarinek taybet e ne xwarinek belkî Batmanê be ji derdor tê mesela xwarina Sêrtê wek xwarina Sêrtê tê nasîn ama ji ber ku Batman cê kozmopolite tevlî hev bûye gelek xwarin jî ji derdor hatine li vir bicîbûne perde pîlav jî yek ji van xwarinaye niha Ramazan Usta li cem me ye ew ê hem ji me re çêke hem jî behs bike çawa tê çêkirin destpêkê de em ji Ramazan Usta re bêjin perde pîlav taybetiya wî çi ye xweşiya wî çi ye Yani xweşiya perde pîlavî pîlavekî goşt e li ber ku yemekê ku em dadgirin axirlik yemekê ku dixwazin li berê jî perde pîlav dişe yanî biştîrê ku te yemek dixwaze di muheqeq li berê perde pîlavekî bineme. Dibên Ramazan Usta vê xwarinê gelek xweş çê dike wisa tê gotin min gelek cara bîstiye te vî xwarinê jî nav daye li hin deverê dî jî tevê xwarinê çêkirine Deverê dîne ez li Çînê dişuxulîm. Çînê Çînê şen de ji vir çûye heta Çînê heta Çînê çûmel şen de telî xwarin çê dikir Yani xwarina Kurdî, xwarina Batmanê Kurdî em çem li kontasî çavî derdikin me vî aynîsî me li Çînê jî çê dikir. çawa bû Çîniya xwarina we de eciban da Yani zaf belê zaf miştirî me Çînî zaf ji ber çest pirsim ji ber ku çanda vir û Çînê gelek jev cuda ye û her wiha xwarinê wan jî xwarinê Yani balkêş kültüra hene xwarina me zaten wê derê tune bû. Wextê ku dihatin didîtin zaf ji wara meraq bû. Wextê ku meraq dihatin ew xwarina me dixwarin daha gelek hebî artık dihatin dixwarin. Mesela perde pîlav me lûr çê dikir, perde pîlav wextê ku mutfaqê de me çê dikir gelek cînarê me hebûn tep meraq dikirin dihatin ku ev çawa çê dibe dihatin lên direntin. Hakikaten ji wara zaf meraq bû. Wextê ku jî dixwarin yani her ro dihatin digo kaj vê pîlavê bidneme. Yani çünkü hatta Çin'e tecrübe ve xwarinê Bele. birinca bu goş ya nava hevîrê de tecrübe çekiliyor. Taybet de birastî. Naham dest pê bikin. Em zêde wext Çin'e girin. Dest pêkê de çi çê dibe em çi çê dikin? Em şerê ewil em birinca xwe senaya xwe davêjinê. Piştî me senaya xwe avî teser. Em pêşî rûnê xwe sor dikin. Bele. Em niha dest pêkê birinc çêkin nasıl? Me pêşî birinca xwe çêkin. Birinca xwe bê hazır. Birinca me çê bû, îja vî çaxê me başlamışî hevîrê xwe bikin. Piştî ku hevîrê me jî çê bû. Birinc çi dike ve navê tutkarî yek jî ji me re behs bikî? Birinca ji xwe. Bele birinca xwe ondan sonra çam fıstığı em jere dibêjin. Ev çam fıstığı. Bele çam fıstığı ye. Ev jî badem e. Ev beîve. Ev beyve yani. Em zalim ew beîv hatiye qeşartin herhalde. Bele hatiye qeşartin. Bele. Şxeynî wî goşt dike ve navê. Bele goşt keve navê. Ev jî goştê me ye. Goştê berxayê em davêne navê. Pêşiye de tê pijandin. Bele pêşî de tê pijandin ev nava hastî tevî ayırtmış. Nav hestî derdixin. Nav hastî derdixin. Tamam. Rûnê me sor bu herhalde. Bazı pêşî ev van tiştê ku dikevin navê wana dêxî. Pêşî vad dilê. Ew fıstığê çama ye. Beîve. Kızarmış dibe. Piştî ku kızarmış em birinci xwe Sor dibe navde. Yani zêde jî mirov sor nake herhalde ev ya. Yani ma parîkî sorayî zerayît keve ondan sonra birinci xwe davêjin. Ev sor bu tamam em birinci xwe berdimê ha. Aha birinci ama ediyor sor bu navan nave kuyde. Ya divya da çedi be. Bele. Taybeti Ya içiye. bakıra yani ev kave özelliğine bakıra. Aha. Jiber ku bakıra fırını edici vakti ku daveci fırını heviri usa avukti. Yani ta sordu be.
Usta ne beheviri ev gibi ha. Beli yani Kızarmış bir be daha de hoş doğrusu. çekti. Kızarmış, böyle hoş çekti. Tavahiya perde pilav et vida çekti. Benim bir de çekti. Hem ya peşine avavi sana ağır etsin. Yani ted ettin. Beli. Ev ji bo çiye? Tabii bu kahveyle me bedava ne fırına da ku Sen öyle be. nişan jibdin. Evet. Ev jî li dolê didî. Em nabetxin. İşte bu Dabe ne fırına bu ki bademe me taf kızarmıştı bu. Ev jî Evci künciyle biz bejin. erê kunciye. Evet. Kuncî jî bi navê dikeve. Em nabetxin. Tamam. Lan bir Kunciya xwe jî me Evet. navê xist. Ev hazir eydi. Hep hazır. Liha dor hat ku em hevîrê xwe ku li navê bikeve em wî çêkin. Ev tezgahekî mermer e. Böyle ser mermer. Taybetiyekî wê heye. Yani hep mermer jber ku Rahat, îdî rahat. daha rahat ver seret şغل yani hevi yapmak ki. Baş e. Kerem ke dest pêke. Ev arvane zaten. Erê arîme ye. Hem Xwe dikeve navê hene. evet keben abi, henek yağ keben abi. Belê. Qederê nîv Niye bardak bardak he? yağ dikeviye. Qederê Qediyajı emcere qedehekî jî Kaday dev. dew e. Böyle. Dew dêxiniye. Evet. Ne mas, ne şîr. Yani mazı dibe, şiir dibe, dev dibe. Yani her şey maz dibe. peyda nekir, ya da şiir peyda nekir, dev ete dev çek ya. Çima bu dew çê dikin? Berku heviri hoşik, İdî xweş. idi hoş nerm be olsa. İşte meke koda binen abi. Erê. Daha ev perde pilava ku em çê dikin têra çend kesa heye? Yani em Takriben. karı bejin tahminam 20 ha 25 habje Têr dikun. jeter konu evet. Baş. Tabii heken em da binen abi. İşte kuma heke hoş nav deşkan. Belê. Hem hoşik bir abi, yağ abi, devevi, Tabii, hem dikin. Karıştırmış dikin. Davi neseri bir abi. Erê. Ew xwe Rica. dikişîne. Ne dakika gibi 10 dakika dinlemiş ki gibi. bisekne. Evet, bisekne. 10 dakika basa yani. Böyle Bisekne böyle. bina. Ne dakika fazla dakika basıyor. Tamam. Erê birinci me dipije. Birinci amet tamamen. Tamam bu ye herhalde. Naha em goştê xwe berdine navê. Ben goşte konberdan abi. Goşî me berdan avê ew jî tevlî ev dikin. Ben goşte konberdan abi. Belê. Bu avsan bir abi karıştırmış dikin. İşte kuma birinci yapı nevici tafa. Tamam. Birinci meci fazla da kalsan halde dinlenmiş mi ben? Belê hevîrê me jî hazir bû. Niha birinca me jî xwe kişand. İdî dor hat ku em wana nav evxin Belê. cîkin. Hostavê me Ramazan hostavla nîşanê me bide. Niha dora çi ye? Peki icame hebire kon vekin. Hevîrê xwe ver. Beli, emi mermere xwe hinek yağ lekin. Belê. Şikum hinek yağ lekir. Rûn lêda. Beli. Yani şikum hevire xwe jursa vekir. Belê.
bir hafif sakatlamıştık. Nehal doğru kan bir liver bicip ki. Böyle. Tencereme hazır. Ya galiba bademi yok şey hazır. Nevire katına nave. Hatayı vetki. Böyle. Birinci amacı hazır. Birinci amacı hazır. Birinci amacı kendi sal hep bu. Birinci gelin be tişnabe. Na tişek nabe. Na tişek nabe. Yani gelin bu incit kariber deyip sal bunu incit ver diye. Böyle. Ha tamamen jibu. Evet jibu. Dorayı tepakış ki. Benim. Zede yavi jibu. Zede yavi jetkin. Goşte şamiyeci daha hoş şeydi. İşte macit abi jisar. Böyle. Bir yer kapatmıştık. Mesela girt naha idi perde pilav amel. Hazır emi. Birinci bu goşt ya nav heviri hazır. Böyle hazır emi cevabı ne fırını. Cevap pişti ya fırını. Mesela kapatmıştık. Buna ku seru bin tab vak hep pije. Sere ku sere vekli ben bejne ve seri pije. O bini ne yapacak? Ya bir havi tavan altına seru bini tab havat pije. Başa. Dekavarın emcareki din bebinin ev xwarina xweş û navdar çawatê çêkirin. Di serî de em birinca xwe dipijînin. Berî birinc dronê de sor bibe destpêkê fistiqa çama û hinek kankilê bihîvê dêxin navê û paşî goşt tevlî birincê dikin. Heta birinca me bipije em dest bi çêkirina hevîrê dikin. Arê ku hatiye amadekirin nîv qedeh rûn û qedehek dew tevlî dibe. Paşî hêk li nav dikeve û tê hevîr kirin. Ev hevîr gerek 10 deqîqe bêhna xwe bide. Postayê me hevîrê xwe baş vedike ku di nav beroşa Kurd de bicih bike. Berî ku hevîr bê bicihkirin nava vê beroşa sifir ango baqir bi rûnê tê sewaxkirin û beîv û kuncî li dorê tê neqişandin. Piştî hevîr di nav beroşê de hat bicihkirin wext hat ku em birinca xwe berdin navê. Piştî serê wê hate girtin xwarina me amade ye ku here firnê. Tamamen perde pilava me jî birinci bi goşt nava hevîrê de ew jî ji firnê derket amade yên hamê vala bikin. Em ê bibînin ka tiştekî çawa derketiye. Erê ka kerekî jî em perde pilavıma vege hazır he. Em ê bêjî bismillah em ê pir xweş xuya dike. Em ê dî şeq bikin. Belê temaşevanên hêja em xwaringeha çom çene xwarinê me hazir bûne amade bûne. Wek we dît perde pilav birinca bi goştiya nava hevîrê de ew jî amade bûye. Me doner nîşanê we dayîbû ew jî hatiye û her wiha saç tava qelîsêl jî amade ye.
Ramazan Usta. Destê we sax be, em spas dikin ji bo we. Bi rastî jî gelek xweş xuya dike, xweş xuya dike. Em ê ji xwe nihal temawan jî binêrin. Bername me li vir diqede lê xuyaye di bernameyên pêş me de jî wêriya me bi Êlihê bikeve. Li van diyara hin cewherên derneketine ser wê erdê hene. Belê ev me got perde pilav me çekî doner û qelîsên me nîşanda ev xwarinê dî jî hene. Ev ya goştê berxev jêre din kuşbaşî, spesyal kebabe. Ev tavuk şişe, goştê mirîşka singavê. Ev jî parê wan e. Ev jî kebaba me. Weke me got li vir walî kebabê ye. Walî kebab. Belê, walî kebab berê findiq amecûn e, ew ke. Em dîsa spas dikin ji bo we, ji bo vê van xwarinê we çêkir emeka we, keda we. Bi rastî jî em kêfxweş bûn me hem we nas kir hem jî em ê li temê xwarinê we jî binêrin. Temaşewanên êja em li Batmanê ne, em li Çömçe, restoranta Çömçe ne, vê xwaringehî wek me got xwaringehekî navdar e. 31 sala vî karî dimeşînin. Aşpêjê wan Ramazan Usta jî xebatkarekî kevin e, wek gavadî jî behs kir, heta çînê çûye vê xwan xwarina biriye heta wê dirê jî. Em ji dîsa spasiya xwe pêşkêşî wan dikin. Îro bername me li Batmanê bi dawî dibe. Mê niha dest bi xwarinê bikin û her wiha em ê li tema wan jî binêrin. Heta bernameyekî dî bimînin xêr û xweşiyê de nan û dan wê hefteyên pêşiya me jî were bin.